Nagdardaras anapan dagiti agpaspastor ijay Bethlehem, nasarakan da Maria ken Jose, ket nakita dati ubing anakaidda iti kulluong, ket sinarita dagiti agpaspastor ti imbaga ti anghel kadakwada, maipapan iti ubing. Nasdaaw amin anakangeg ti impadamagda, tinandaanan ni Maria amin dagitoy, ket pinampanunot na anaimbag ida. Nagawid dagiti agpaspastor amang ikankanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios, gapo kadagiti amin anangeg, ken nakita da tanapasamak amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti 8 nga aldaw, dimteng ti tiyempo apan nakakugit ti ubing, ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan ken kuana tay anghel sakbay ti pannakainaw na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Nagaputa dahi ti misa tayon kakasla midnight mass para iti daytoy piyesta ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios. Holiday of obligation daytoy kada tayo nga Kristiyano Katoliko kasla Domingo kuma. Ken no daddo madakdakkel maji pampanunutan tayon nga baro atawon New Year. No daddo madakdakkel di panunot tayon nga di baro atawon ti kuan tayo ngam ti piyesta tayo tatta solemnidad ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios. Kaya gaputa gada kayo met gaputa New Year di panunot yung nga imay ditoy ngala ka pagang kay mo basit. Dapaya, damay sa ni ikit, nakabado ti bukol-bukol, pampaswerte ka no, nalabaga, tapaya, nalabaga ti pagiganan ti kwarta. Nya pa dagitay ko ayon, aghanda kayo tinapagket, tapaya, dumket ka no ti swerte. Hindi ubing kami, gapota, amuyo datay kangkanin nga datay, ang mga patupat datay may sa ti kangkanin nga na giling, sa ikan ti tagapulot ken ko, nahan nga kahoy bagas mo ila dijay hindi ka napagkat dijay niya uri alun unam ka at dadya bagis mo di putid ng kadapay lating iwa mo kakas di kang kanin video no, mapang ka magkaruling kas dyan kagaputa na New Year isutihan handa nangang kami nagpaputok di kadwak na ipagkat kung kunana bang kunana ka na nampuuran di iman na kung kunana gaputa pagkat nya pa dagiti pagpaswertiyo iso kanu nga dagpaputok taapaya papanawang kanu ti malas apay malas ti 2024 yo ada kanu agpapangiwat dagiti motor kadadag bibidyo kita pangpapanaw ti malas no kaya mo nga agulimag di balayo ni baka mo papanawom so nagbiro ka pa ilati pa ariwawa ka tagarod ka balay makatawan nga kabalay mo nya pa biro ka mga pagpangiwat nya pa dagitay nakadado nga daytay ko tayo nga kasla dagitay pamayin ngam daytoy ket arkos la ti biag tayo gase mo to nagkurang DJ handam nga prutas ka anya nga rod dijayon matay kayon nga na kompleto ti mano 12 13 manaw kita nyo amuyo talaga ganun na anya mo dahil dyan, may sa ala, palubusan kayo mat at ay sumot ti bilbiligan nyo ng no daduma, ay datay ko na nga pagsasao, huwag kang maniwala, huwag kang huwag kang maniwala sa swerte, kasi malas yun. Anya mo dahil huwag kang maniwala sa swerte kasi malas yun. Anya ngamin ti kayat yung nga swerte, ti kami pampanunutan tayo ka, apa yung agswerte ka, anya ti mo na nga panunot. Go! Income ba ng kwarta, haan? Go! Anya ti pasangbayom iji balayo, kwarta nga rod. No kumamon no ibaga tayo ka agsurti aktat nga tawon adu ti sumangbay hamang nga kwarta ko maanya ti kaya mga tarigagayam kamurukin kamanaw di kasi ko matap no na kala di agsurti kakante ti mala pampanunutan tayo tapno aggasat tayo ka kwartahan
Ngagin ko kuna kay pailaeng mo, nagado ka nga arteyo, amok Inton New Year, aglag-talag-to talaga di padak nga babatit, apo maitugtog kay ijay langit, gonggunayo. Manong tawang ko nga inarami din, awan laktamit. Apo di mo high school ka, swerte ko nang kanada, no kanang nambapang ka makimisa ka, gibulsa ka kano barya. Di barya inted na no kung mano check imbulsam, di check ko mahan. Hindi yan nakadado nga pampanunutan tayo nga pampaswerte, panagado pampanunutan tayo nga pampagasat. Medyo balay tayo ka talaga nga nakadado dagi tayo no mabalbaling kompleto ang tanong kurang madi. Anya gaminti umuna nga panunot tayo, isang warod kwarta, income. Uri ka handam nga amin anda no sadot ka. Uri ka no handam amin nga handa no imot ka. Mas mamati akpa ingam dagitahan handayo nga ti prinsipyo ti biag, the more you give, the more you padasin nyo da kay ngaglaklako haan nyo angay padawat di lako yo ngam no the more nga umisem ka adado ti umay ngam da ngay aglaklako ka manaw ang kaya pan gumagatang itan na paya mintang sit naparabor ka isem umanayan naparabor ka ayat umanayan. Muna pa nasayaat ka nga kadwa nga tao, apay imutan da ka aya. Malaksid na da, tinasarakam ka, ti dara na ka puro nga Ilocano. Agpiang-piang tilangit kendaga no mangtad. Apay, mas mamati akpay nga the more you give, the more you receive. Padasang mabay buray. Kadagiti kakabsat, jo respect kadagitay Chinese nga daditoy. Padasan nyo nga regalwan, handangahan nga mabalin nga awanti isukat da. Digiti good luck kanya da. May sa, I'm not sure nga may sa nga surusurutan da. No padasang nga regalwan ida ka, agsubli, kayat da kasupapakan da nga so, kala kultura da jay. Na tayo mga Ilocano na ikang ka, thank you, dantupay Ilocano ka nga rod. Ay, dapat pinapaskwa ako, dahil ti abalay, tinaturong me, kunak ka, lanusan nyo, dahil ti kwarta, kunak nyo nga gasot ka, padi ka pa, yelo ako ma, kunanak din, hamong nga rod kayat, yelo ako ma, ang kawan, na kwarta, kapay si kakit isap sa pulak, ti makatawanan. No kayat ko ako may no daang no mairana ka daangom no tapi hamo kayat ti nga gasot ta yelo kumakanti kaya na niya pa nagchosi mo dato yan taga Salcedo da diyan kamang jayam may ay ja ka mo amay kaya damo imbes ko mga padasem man di biyag mo ka no kung matibiyag mo ti 2024 ka apay nga naka-erohot si kagaminti mangwarwar. Hamo nga panunutan di paraking kasi katimang ted kitaem. Apay baybay ayan po Diyos tinaparabor nga anak namet. Tatala da kita gasat-gasat kunayo ngem anya nga minti pudpud no kinagasat paggapuan ti gasat. Paggapuan ti gasat. Apay no naghandakan automatic nga aglilinya da kita saglilimagasot na sumreg di lakasam. Abay paggapuan ti gasat ada makatindag nga eroplano no kumano ano helicopter gaputa naghanda ka kada nagbado ka tikon ka nagaburang ka barya nagapuji sa dila kurrog ko na dinatay ka melang malas paggapuan na nga minti gasat tinsa mo pampanunon dyan paggapuan ti gasat kagapo sa dilangit umaduti ko no kaya mo tayo gagasat ka no business gagat ka saya atong tag businessan hanggang sweet-sweetik. Di trabaho, ipapatim tag-trabaho. Tama i-promote ka kin dumaktal ta sweldo ngum no. Talamang sipsipot kin ni buseng, gawanan Anya ti kinagasat. No taltalon ka si atom tagtalon akaadwom. Para buram da kita kaarubam sakbay da nga umay agtakaw ikamon kas jati teknik na no medyo daytay han nga man nagmula ta kaarubam ta datala gurgurnot tinating ti obrana ingka padigwan nga umunan tapno at least nasayaat mo nga pinuros no isuna mapantok kotokulon na. Apa nyo mo da nga teknik
Sakbay nga pa nagtakaw ing kay kanan. Sublian na daw, tadalat tamo kas ding Ilocano mo, ayaw minsadot. Paggapon na nga mintigasat. Anya nga minti kinagasat, nagatigor pampanunutan tayo ka, kwarta. Kasla, diya mamating at puun ti ragsak tayo ti 2025 ka, puros kwarta. Nga pa mamati kayo nga kwarta ti puun ti ragsak. Awang mo tao, Apo Jesus, mamati ka nga kwarta. Awang mo sumungbat din ni Apo Jesus latan. Baring makasungbat nga nakalansa iti cross. Nga pa mamati kayo nga ti puun ti ragsak ka kwarta? Haan. Amok nga adda, adot kwarta na kada kayo. Ngam taro pa yun, nakaruprupang. Amok nga adda iduldulin nyo. Amok nga awan ti maawanan magkano addaman ang pagbiitla ang amok para businessman, para pamilyaman, savings mo man uno ka ngam dayay no ori ka dayay bang ori ka no kita iji bangkom i-check mo iji online banking mo ka adda mo nagyan na at katawa ka ayan adda makita mo nga adda nagyan na. Nalidliday ka pa apaya kas ano nga tanga manayunan mano apaw hantay pa lamang mangan apaya sayang into no duduwa anges mo sa kanto ko na nga kanekman haam nga kwarta ti puun ti ragsak iso nga ti kinagasat kaan nga gapula ang ti kwarta umuna anya dayta. If you have a good family, naragsak a pamilya, nakagasgasat ka. Nawanan, nasakit, balbalyan tayo, di dyan nga tapik. Labsan tayaw. No adda tinasayaat nga pamilyam ammo na tagpipin na tag-agsisinakit kinagasayaat tilangan-langan mo ti kaarubam kayat da ka haang nga sikat kagasatan awan pagdanagam tatiragsak agga po ti good relationship enang runa ti pamilya panagkakaaruba panagkakatrabahuan dayta tinagasat ngam na da ilumlumangam ada ado di gumura king kangem di mga yata apa ya paputok na rutang iwa mau natural makatawon nga siksikalag paputok apa ya pumanapap ngagmalmalam piapay di motor dagiti ubing it nga bumanabab ta mapuuran ngam sika ke bumarbaran hamang agpuur ki di agmangmanglaeng. No, if you have a good relationship to your family, to your neighbor, into your workmates, anya pa'y labirukam. Uri ka kwartam amin nga kwarta alad mo amin nga alad nga aging gadjay langit awam mo makakaarubam awam pa'y mga yatking ka anya tigasat na nga rod dayta uri ka kunam nga adda nga bangkom ka hanga problema da kita ngam naawan tinasaya at nga relasyon ditong galmay sa kaanong to pa'y laeng aya matay kang tulag arudan apanda ka lang urod itulod ijayan lag goy-goyodan na ka lang arud ti kabalyon at chichismis to pala da chichismus ang kaarubab ulo na tayo tay nga takwartana ayumin imo natay ka lang arudan paspasurutan da ka pala chismis iso nga ti number 1 nga kinagasat good relationship iti pamilya iti tao maikadwa joy to the world. Tata, kunana daytoy inya naganan. Daytoy piyesta tayo ti solemnidad ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios. Agpay sumet iti panagbalin ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios ngamin nagtipon ti langit ken daga gapukin ni Apo Jesus. Tada tayo nga naigamer nga tao, nakapsot nga tao, dinanon na tayo ti anak ti Diyos. Iso nga nagtipon ti langit ken daga napasanto ti daga gapu dayta sao nga ti mao kun natay man idi Krismasen
ni Apo Jesus napasanto tayo. Kaday ta pa nagbalin ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios, isu dayjay napabaro ti tawen, isu nga naglaing da mo dagiti nangaramid ti liturgical calendar tayo, impanda iti pangrugyan ti tawen, taapaya baro atawen ko na tayo. Kanagbalin nga baro atawen, idi nagsikog day ti Berhen ni Apo Santa Maria, pinabaro na ti lubong, pinunas na nga rod ti basol. Iso nga day nga rod ti kunatayo nga joy to the world, iso nga rod nga agragsak ka itan lubong, agkantakan lubong, agdaydayaw ka, paputok ka lubong, ta makaturturog daan. Paputok ka matan, tapay agragsak ka nga rod, tapaya gapo ta ina ti Diyos, nagmayat ti panangi taon da nga, baro atawan ta pangrugyan na baro atawan, gapo ti iumay ni Apo Jesus, dagpapaputok pinasong batanda. Gapot ay may ni Apo Isusan pinabarunan ti lubong. Isu day ti kunatayo no nagasat ti relasyon tatta naragsak. Supposed to be tatta naragsak dati nga piyesta. Taapaya napabaro nga rod ti lubong, babaan ti panagsikog na po Santa Maria, napunas ti basol. Sa pasap a basol, tilaengan adda nga basol, di personal nga basol tayo. Adda mo a social scene, mostly aki personal, no duma makijoin ka, nga mapunpunas nga agnanayon, gapuday ta nga timmao, nga sao ni Apo Jesus, iso tinang pagasat, babaan ti panagbalin ni Apo Santa Maria nga ina, iso nga tata naragsak. Kati sa ludsod, naragsak ka. Paggap-gapwan na ti ragsak mo, ulitin tayo, haan asa ni kwa, haan akwarta. No nagasat tayo at good relationship, anya tiragsak tayo, no maririinam nga adda ni Apo Jesus king ka. No maririinam nga adda ka kini Apo Jesus. No maririinam nga maiburburay mo ni Apo Jesus, dayta ti pudpud no aragsak. Haan nga dayjay, nangabak ka ti sanikwa, nangabak ka ti krinismas mo, nangabak ka ti binunutan, unmet. Napadasak mo nangabak ti radyo nga daytay nini binggumi nga kwa, binggumi nga papadi. Daytay radyo nga patader nga kasla prumak. Kaduduwak, anya duduwakam nga nabatin. Number G kung kunan ako madayay 4, 5 di ko ang ni ada na yawag nga number nangabak ko man han na nakita di pa adi nga kaduwak nalabsan hindi ko siya ako ni siya ko matatay ko na dahil takit tatanya kitikit kita ko na da kadijay no nangabak ka man kadagitoy un mayat ragsak ngam anya nga min ayo ti dakdakkel nga ragsak mo dayjay ka di naalam jay ka di inyawid mo jay ka di nabunot mo jay ka di naalam bonus mo haan anya ti ragsak. It's good nga kunada nga rod dayjay pagsasao tayo kanayon tayong ulitin. It is good if you have penny in your pocket, but it's better if you have Jesus in your heart kunana dayjay. Maya mo no da kwarta di tawalit mo tabi bulsam ngam na may mayat no adda ni Apo Jesus di tapusom dayjay ti ragsak. Iso nga timmaon ni Apo Jesus ay wen babaan kini Apo Santa Maria nagbalin nga ina ti Dios kunatayo iso daytoy piyestana dayjay ti ragsak tayon agkam kamaliak mo't Father wen normal la dayta tatao tay nga rod mabalin tayo nga liklikan ngam no hantay maliklikan ti kapintas na mabalin tayo nga ipakawan ti Diyos or orayon nang ipakawan kanya napintas nga aramidan tayo dahil ti kinagasat ken kinaragsak nagasat pagkapon ti gasat relationship kinaragsak no adda ni Apo Jesus anya nga ti aramidan tayo kaday tinapalabas ala 2024 pinabaruna nga rod ti tawen anya dagitay nagkamalyan tayo nang subok ti biag tayo pagyamanan tayo. Apaya isuda na nakasursuruan tayo, timmangken tayo, nakaadal tayo, nagmature di panunot tayo. Kadagiti blessings ti 2024, agyaman tayo kini Apo Diyos. Agyaman tayo kini Apo Diyos, pagyamanan tayo both challenge ti biag, wenno
Wenno blessings ti biag, agbalin amin nga blessing dagijay. Pagyamanan tilatan ni Apo Diyos. Adalatan na adal tay kanyada. Anyamat ti baro nga tawan, nagmayat nga italag tayo mat tinasantuan nga ina. Pangrugyan nga rod. No iso ti ina ti Diyos, ina ti sangalubungan, kasalukuban na tayo italag tayo ti panangibabaet na ado ti kayat ming aramiden, ado ti plano mi, ngam na may mayat lataan, adda ni Apo Santa Maria mang salukob, nang runan adda ni Apo Jesus ti puso tayo ti ragsak tayon. Anya pa ti beruken tayo nga paputok. Anya pa ti beruken tayo nga kolor. Anya pa ti beruken tayo nga makmakan. Ala nga dakes dagita. Ngam na pa sigurado latta no italag tayo kini Apo Dios. Kadagiti kurang ti 2024. Relationship with our family members. Padasin ngornosunen sayang. Workmates sayang. Kadagiti ka mali tayo ti 2024. Nagdaragiti kay kakadwa tayo, kaaruba tayo nga nasaya ti relasyon na. Sayang no ito iso ti bagbagkat tayo. Sayang no iso man ti itultuloy tayo. Mabalimot ako nang tataka, gapota New Year ka agpista, ituloy tanto apatan no to. Hindi ka barbaridad. Hindi ka pilangan na yan anak, no datati umumayam dito yung lubong. Nagsayang nga dagiti bagbagkaten, dagiti ko man napipintas nga blessing na idi, napintas nga naadal nga inted na iso ti i-apply tayo tata, hangat nga effective dayta. Hanga na may mayat ko ma. Kiso ti kuna tayo, no adda ni Apo Jesus kingkan, iso dayayan, awanen. Nadda blessing mo nga sanikwa, kwarta, adal, posisyon, possession, trabaho, blessing amin dagita. Ti saludsud to pa ilaeng tata, kung natayon, haanan nga pinnabanangan tata. Haanan nga pinnangatuan ti balay. Haanan nga pinnangatuan ti posisyon. Ti kontestatan, pinnaragsakan. Oh, kita nyo tarupayo kamaday. Nasulait. Nasulait. Pinnaragsakan ti biyag tatan. Amin kayo maadamo sansanikwayo, amin kayo maadamo adadalyo, amin kayo adamo kabailan nyo nga diskarte ti biyag, adamo pagsapulan, ti saludsud tatan, gaano ka kasaya? Uy, Tagalog na yan, baro atawang ngamin. Kas ano karagsak ta pusom? Nya naganan, amom di may sanga hangaak man ti may nga tao no dadduma. Ala jo respect kadagitay sobra gaget na no daytay medyo mabalinda nga agretairan ka agretira kon Apo apaya tutukak di pamilya enjoyak met ti biag. Wow. Ureon makor ka ta adda mo daytay di lang aron makapagnan. Ay agretire kan maestra badi apa aging gana nga pumusayak. Taapay nga mo kaya ti agretire ka nung to nga enjoyan. Kaanom to nga ragsaken ti biyag mo, kaanom to. Nangruna kanya tayo nga Pilipino, nagmadina tayo, adda madina tayo kultura tayo, apaya. Holiday. Hindi ko magpasyar. Isugarod nga, adda kita holidays tayo niya. Hindi ko magpasyar, hindi ko, haan, apaya, inurar mo, tas nga bantuon nga labaam. Hantay ang magbakasyon. Dagitay laeng napnapanen narnarwam itan kemayat kanyada kadagita popuraw kadagita sa bali a kultura ke agtrabaho da para agbakasyon da tapno marinadan habang napigsada pa iti ragsak na sakan tula agbakasyon no di ka pay makauli di luganan awang pay mabalin mo akanenan di mo makita ta aglawlawan ta agkurkurarap kamutan. Di mo mangagti music kan tatulang kamutan sa adakan to kan ibakasyon kakaasid nga mga alalay kanyam idi ka pigpig saam nagagetak ngamin father unmet awang problema impapatik ngamin father uwang nga ro diso nga ti saludsud tat nakakabsat haanen nga pinabanangan haanen nga pinaaduan ti sansani ko pinaragsakan madilatan niya, ngagsing in niya pinaragsakan niya. Madia talaga nga kwalat ta kumaa. Dapat ka, adulat ta kwarta. Unmat, di ka mo makapasyar na umagkwartam ka. Ang trabaho ka mo't abasit.
pinaragsakan. Ayan na tiragsak mo. Adat ta kwartam, adat ta negosyong, adat ta trabahom. Kunak ka na kita naggagad nga, agin gagad nga mimistra. Dip-ed na ita. When you love dip-ed. Maan nyo nga dadaulan di biyagyot ta. Into nagsakit kayo, kakasik ang pala mga allergy benefits mo. You have to enjoy your life, Nangruno na apektaran na ta pamilyam, agresign kan, Madigarudan. Haan? Nay, masapol sa papop! Uno kita niya. Masapol sa papotaw. Naudiak lang kahit. Kita tapin naragsakan ko na tayo. Anyang arti sekreto na. Ang dayto yan. Tapno i-reconcile tayo. Anyang arti sekreto na. Imbaga tayo tatay. Anya na ganan. Paggapuan ti kinagasat. Good relationship. Kinaragsak at ni Apo Jesus. Kada tayo, gaputa tao tayo nga human being at the feeling na, at the emotion na, anya orti rumbang aramidan tayo. Isote ko na tayo, i-reconcile tayo. Our past, make peace with your past. With peace with your past, makikapya ka, itinapalabas mo, bad experience, ag thank you ka kadagitay good, bagkatom iti 2015, ituloy mo. Haang nga dagitay bad. Agyamang kan ibatamon, mangrugi ka isugarod nga baro atawon. Anya ti baro atawon no kurang paiking ka, pastrikam niya po Santa Maria pinastrik na ti anak na imay dito'y lubong, pastrikam met ni Apo Jesus, pangabaruanam di pusom. No kurang ti katawam ide, iyad addam tatan. No kurang ti smile mo ide, smile. Awan ti tao nga awan ti abak ti tao nga naka-smile. At ado makaapa natin na kami suot, ha? Nalabsam ko na kami suot ko. O pa yung otomaut ni. Apa yan tita? Anya pala rason na. Work? Sa nikwa? Anya ti rason nga kagragragsak? Work sa nikwa? Trabaho? Ay, apo ka dahi nga trabaho na ya. Anya kedatang trabaho ay awan gaget tayo ang problema nga masapol nga ay ayatem ken mangtud tiragsak mo ja trabaho no saan outen bay amon nangruna ti uneg ti pamilya siraragsak ko madayta anya ti gunggunan ti tao nga naragsak hanggang pay managsakit padasem la tatangor kakabsat kuna tayo met solemnidad na po Santa Maria nga ina ti Dios nagmayat mga ri-rinaen tayo. Irugi tayo dito nga tawan, sa lukob ni Apo Santa Maria, pamagasat ni Apo Jesus, si kakinti pamilyam. Ragsak nga gapo kini nga gapo ta amom nga adda ni Apo Dios, adda ka kini Apo Dios. Uri agkam kamali tayo, adda tayo kini Apo Dios. Ragsak ti lubong. Iburay yu ti ragsak ti lubong. Hangkay nga aguray ti umay mang paragsakan niyayo. Hoy! Hangkay nga aguray ti mang paragsakan niyayo. Haati ay ragsak haan nga external. Nagkakawatan tayo. Sikat in charge your own happiness. Kita nyo amin data Christmas light nga dati Christmas tree inyo evaluation nyo. Adamo tagkuti-kuti, adamo di nga to kana idep inya ta inobrana. Nagpokus ka di na idep gunggunam. Mabali mga kita ang jagir ni remat-remat ka, wow nagmayat. No kritik ka maka, akin nga to kumadayjay may mayat. Problema mutan Nanti ba nagkitak-latan na kamayat ng mga siyak nangaramid. Iso nga in charge ti our own in charge ti own happiness tayo. Datayo hanga isuda. Hanga gapo ti ruar. Hanga ti tao ti mangdadael ti ragsak mo. Sika. Mangaramid. Kuno adda na Apo Jesusan maiburay mo ala ka naragsakan. Ala naragsakan baro tawon nyo amen. Awan lata. Hoy, naragsak ka baro tawon nyo. Awan lata. Kamukay mo biyag yun. Lapastrikan tayo ni Apo Jesus, iburay tayo, agpasalukob tayo kay Apo Santa Maria, naragsak nga biyag. Dahi ta tipudpud no. No naragsak ka, agayat ka, agpakumbaba ka, mamakawang ka, agiburay ka, uray ta isam mo lang maiburay mo. No, uray no inya di mabali mong iburay kinikabsat mo, ragsak dahi tan. Awan pilyo mo. Aspiraram ti mapanjibulan ingkan. Isok kaya mo no di ka pa nagbalik. Naawang pala nakita nga nasaya at dito'y lubong ingka jibulanan.
Makamu biyag mo, to the moon, kunamon. Kinawang pala na-appreciate mo nga nasaya dito yung lubong. Family, di mo ma-appreciate. Work mo, di mo ma-appreciate. Blessings mo, at dalang nga income mo, at dalang nga kit-kita mo, di mo pala ma-appreciate. Hangka pala nga agragsak. At damo trabaho, di ka pala, anya lang nga ti kaya mo, di ka to the moon, go to the moon. Alangan sapay kumaapot ay iyawi yun ni Apo Jesus, ibura yun ni Apo Jesus, iso ti ragsak yun ti pamilya yaw, itiwagas ti panagbiag tayo. Happy New Year. Ay katantay lat na di happy na New Year. Hindi yung magkayat nagbalin nga happy. New Year lang. Happy New Year Apo, sapay kumata ni Apo Diyos ti mangtedragsak kada tayo. Tumakder tayo.